Ne topu ga, ne. Ruka mi puše. Ruka mi puše. Pa puka mi ruka, jebeva. A zbog čega se dolazi uopće, kako da ne tako? Pa vi puno pašite, da se jasno kuna, da se rade mi djela, kuna da mi zdravstvo mu se. Kako vas da radite, da se vam nije kriv? Da vas nije kriv pa čovjeka. Ne mogu se da može biti čovjeka. Ajmo problema. Daj ruku. Daj ruku. Samo daj ruku. Kad ne mogu savijati ruku. Pa ne mogu jer ima posto moju. Neće dirat ništa.